Justin ayibazibwe arugayona no kutandikaho umusomo gwo kwegesa abantu abakuzire emiringo yibakwasa ko bana baryamo kandi nangwana n'abantu okwetorora ihanga rya Uganda ari kugira ngo bwa hatiya emirimo yeyo abena gitwarira umuyihanga rya America ukungo bwa hatiya ayiziro umuyihanga rya Uganda kugira ngo bundi nabo abantu bihanga rya Uganda nabo akabahindura kandi nangwa batandika kurya emere nungi bitu mukubiriza yarwena no kwayo ecyombeko aho abantu abakuru aho barabene begesibwa kugira ngo bundi bakayega emiringo ibakubasa ko bana batwarizamo kandi nangwana no kubakubasa ko bana baryamo kugira ngo bundi nyense yabo ekaba nungi okusaba ukasheshe abantu abakuru biza kunzura otanikizo bake bwe nkajanta abantu abakabahirwa munonga ko tungokusaba ukasheshe konke mbere y'itatu gikugireho naenda ngo ndetse kintu cyo kurya ebyo kurya byitu ni kisasa munonga like nkokowe ya jirati cyo kutaka sharafu akishubisha kama zaidi hasi abantu kubarukuye kudaha mahamano w'icyo cyumwe cya abantu abakuzenera kwagambaho konkani iteta community our community ebintu bishyire kurya byona tugiye konka urwa yabiriye kandi abiryo mu ngere cyane abiryo mbuye obucyama and straight ro kurwara kiri buri muntu wenda rwiye wahora umuntu wenda rwiye and one cause n'ibintu bishyire kurya aha market yitu iza kutura ho kate aha market yitu ari ikintu cyengano turi kumenya ko yariyeho n'ibeti kusya kwihaho other things omukugamba hona nenkuyanja y'abantu wabireho omukyarakazi omwishengero abw'abantu bakazo Jennifer Muhesi yarugayona no kumanyisa abantu ngo bwa hatiya ahabwendi yambi abantu bizana no kwitwa oburwire obata kumanya bwenu tubuyire Rushasha turonda sente zo kuza India na Dake kandi bakuturaguriza n'ibitwatsi gaha n'ikintu cyo busasi munonga abanyabwenge kushanga tufaka bashema aha kuba ni supporting iki cyakugamba nyowe tingoti nakwegamba ko nyonyine omubemerero mesho nyine problem ya corona yamara bashemeze mu nyingi konka ekintu kimwe ki professor yangambire akangira ati endwara na n'izindi nyingi imwe z'abanyarwanda zikobita nizirga hadining table yani ngono jindo kore kineki hati na maremi akamshaje n'endwara byo konka ninkore bangambire omotoka yanjye nindambara n'embasi n'ebishaka natwara tugende kandi kutukirashanga Justin nakizaho koko na leta no mwata na bomburya which is okay because into that craving abo kuba omwata ankoroshi Principal Justin yagumiza muna no kwamanyisa nguwe omuyihanga ryabena turamo erya America abena reba abantu barukuhangara mbwenu akagezaho no kwega amagezi mingi munonga kugira ngo bundi akamanya ekintu cy'urukuhangaza abantu abo nuko kurugayo akakireta omuyihanga rya Uganda kugira ngo bundi abantu bihanga rya Uganda nabo bakafuna ubuhereza burungi bahura mbwenu ebyonyo buri yango mbwenu ifata kugenda kumahanga basa kujya America bandona mbanya kushimira ukishana n'abamerika tinda kujira wakoda America tuwi owitu na America bariyabitu batinabitu ni muri ya my family nienda munonga mundere okumwaba how are you feeling and how are you starting and then in middle class musayi onoro kumboga abashomesa abatarumwe na bamwe barugayona no kuretwa aha mukoro gwo kugira ngo bundi bakagesa abanyarwanda ko kubakubasa kubana baryamo emere yabo kandi nangwa nabiki ebakubasa kubana bakozesa kugira ngo bundi batakarya emere yakubasa kureta amagara gabo kuba mabi so rero je tuwangalira aida tubiwa ente oba embuzi naye ng'atosobola okufikkizaako n'ogamba ebiteeke mu blender njiwemu ekikukati ejuisi w'ekikajjo nsobole okubirozaako kati nze nabaleetedde olwego kye mmaze okukola mubirozeeko nawe mumanye nti ebintu bye twogerako
si bya busaago wabula bikola. So n'olwekyo mbadde nsaba omukulu asobole y'okusooka okulozaako ate nno n'abalala abafunye ekinyege yena abasawo nekwala terekanise emmere erina kuza kutereka aba nakyo nkiza kuyamba kureba ngeza pressure za sukali n'ebintu byona bikubatekanisa tubyabano ate muno ebintu kukyengera ne expenses zibanki so that on a medical point of view ekintu kwenda ngu with your help nkoku Aunt Justin akirumu akakikunda mami nayongo n'abandi reka kyejumbiremu nyinja kugira team tugomba tuza hands tutwegesa abantu tukore health education akuba twagiko aha mukoro nwo gumweba rugayona no kwiguraho ekigombe cyabo ekyo kumanyaka Abanyankole Kweterana aho barabe no batandika kwegeseza Abanyankole kwetorora ensiyona ngira ngo bundi bakamanya emiringo iba kubasa kubana batwaza mu embera yabo. Yes, okugomba ndeka mutero ngalo ya kabishe kumukalo ya hamya ni ndikora tabu. Yes. Ne president wa Ekyarire Banyankole Kweterana International Ankole chapter ya tawini ndio president of Gronchi. Na sasa Simon kandi owarundu wanka president w'ekibinecho yarugayona no kutomanyisa ahabwenchi barugireyona no kutandikaho ekibinecho Hururu etwede mbize tugeta care and management of older persons erizo batantongoza ekibina eky'abantu abakuzire omu kitongole kya Uganda Older Persons Association Bubare chapter omwanya gwo gwa Bubare tukabonaho omuntu w'embabazi atekaye erizo batantongoze kejo kuba ni yaba nka resource center ningashi aho kubasa kuza okatunga information abantu abakuzire kandi tuja kuba tukora medical camps na mbonye nyina kutera umuranga bina abantu abakuzire emyaka 5 kutungama buri muhergo kwezi sande kuheruka mu kwezi bagumerije twatwina habashaho patron witu ni Professor Mutakoha na jana abamede mugongo na abatereza magufa tubatera muziki nabashemererwa nabatagurra nabaramukanya ubundi bakahangaraho abwa GNTV yagarukosya Julius Tumshabe. Yes nibyebyo evire amkorobo kandi koko nakugambira ngo niza kuba ninguretera umuhango umuryecho ekimwarugayo na no kureba dira ngo bundi akasoronzi yaje umunya Uganda uryaho umanya umuntu ekiba bibaroho nikiha kandi biha ebirumundu biruga umukintu echo kandi niwe usemere kuba no koraki dira ngo bundi ukakuma amagara gawe gari kugenda je omisho twakwakira yanzure abari kutureba kandi turugumiza mu nanabinji nanye nakwakira na shemerwa mnonga kubandi yaheri izoba amazina ganje nibanyeta Justina yebazwe principal mukubiriza divine altar echo ncho kikuru munonga mwe bari kutereza umwanya ogu kubashobora aha care home tungire ninge itwasiwe eri kuza kuba nerebera tubagurusi bonka na nabato ninga abantu abakuratire abantu abayongere mu myaka nambere bizatu batwine clinic amande tuza kuba twine clinic buri muntu wena ari tumwetaga ngo mwena twatanisize hamwe aha kigambo cyendya enda yitu nambere tuza kuba tuyiguraho ekitwete kiyungu community kitchen ekiyungu cha community eyitu turubare konkitu in particular turu Rushasha so ntuza kweta niweje oboriyo ekindi ekikora taru Rushasha nkiza kuba kiri beharwe mwanya kwetwa good time every 13 then tutungira umugisha abishitaguro nabo batweta ekitaramu batweta ntuza kuba turiyo ebiro 21 cyone nshonga eri ekiyungu n'endya yawe okoshikire kuba
noreberera amagara gawe icyo kiri kuba noto mu nda yawe day to day. Yes, principle direct reka tutandikire ahandya umye Uganda ubwahatiya itwe twizere turi kurya ebintu bitarumwe namwe na mununga eberumu engano ebintu ebisikere kugira ngo amagara gitu tidentura bernuzire kandi berukusemeza amagara gitu iwe nore umye Uganda ubwahatiya ebintu ebyo berumu bekargankahi kandi nebasa kutereza bita kugira ngo umye Uganda semere kubanarya ekintu kishikire kandi bo ekitakubasa kubana kiretera amagarage kutwarwa tukutwarwa kusisikara kusisikara twirwe ngabaga sisikire. Okay. Engano origin yengano tinkomanya hiyarjire konka abanya-Uganda twena twine kizibu cyo kuhangisa ibintu bibi kandi tukabitwara level ya higuru munonga mbwene engano yo timbi nk'ekintu konkano murya nyingi munonga and on top of that on top yo kubana murya nyingi tumukunywa mizi. Yes. On top yo butanywa mizi tumukwerebera umuntu kwerebera because nyo program yanje notandikana na mizo mukasheshe oriya heavy meal ebyo kurya byawe byose kuba noriye de byo ne byo kwenda kurya umukasheshe nota kasheshe konkasha zikutandikirwa ninkabe nintekateka ngo kurya kurge ninyo nibasa kurya na shayibiri ndiyoboro ndiye nyama ndiye kinkwenda kurya okusya shayi 10 ko shayi 10 cyendeza abo kubizoba ndabari abo mwabazi konka instead mwe kiri vice versa okuriya no kutandika shayi mu yeshero abwenche no to advising ngo tusemere kuba turya munonga ihangwe kandi ekiro tukarya kake medically nuko mbere gukubasa processing ebyo kuriya kandi ekiro kagihinduka byama nyo for example yes nanye ninza kwishanganyishanga nari shayitano zekiro aha wembera za konka to kubyama to kwasa kutunga turutungi because enda organs zikira kubanza kore ekiro zikore ekiro nze repairing and zikora ki kureba ngo nyenchakare kandi watandikiraho amisho oxygen mu mutwe omutima amanyagwaza imbwe nibyo nabishye kuba nibyetereze ekiro konkende jiko kujuza mwe byo kuriya nko kujuza omu echicha portion control na cyo tuzakubanza tushomesaho ebyo kuriya kubishye kuba biri asahani kandi amount yabyo yoshikire kuba nori konka hano shango umuntu ayine ke box yona yebitoche nshitama hajiria eshaha zagenzire sombwe n'amagaraga wanoba waga tataganya omukombero gwa gushikire kuba no gukora so ejo niyo awareness etkwenda ngutu baretere mwena kandi buyo mwena nakwatwaho n'abato n'abakuru konko kuchera challenges nzije myaka kweyongerayo so nico tugizire nkatso waze ninga katutandikire aha abantu bita bakuzire omakagabo hona hibari konka abantu bakuzire nibagendana n'abato n'abakuzire bakarugombato mwe twena njitkwata nka community. Yes, arhensonga eyindi kwenda twetegereze kandi eyinasangira mu makagawe eyo kusanga ngo greens. Exactly. Greens imwe no mwiza muziteka muta akuba ngaze kurya greens nazi comparing nezintura n'India byambuzabuza greens imwe no muzipreparing muta kurebuka ngo uzaguma zirya standard erukwereka ngo zikirimbisi greens to preparing diligently or in paying attention na kintu cyo gukora mbwene nke mboga zitwaga bwire kore wazirebereho ntkozese kintu cyitse ibihimba n'imboga nonje munonga ibihimba tubiteka bisya kandi tukubita mu mahonde tugera greens tuzitebekine kandi tukuzisharashara uko kusharashara the nutrition erugam mbwene shuga yite ninjengo kajereba no mutugwayo eshoje no mutugwayo dodo no mutugwayo muhogo no mutugwayo nturiye na muhogo zo mukamba no mutugwayo nebindi kintu cyo nekiri kuribwa ni kiteka no mutugwayo hazo mutogo ngo guri nutritious kandi imwe no mugunaga
hatoza kushanga wari yakari yakababi akatarumu nutrition kwetaga omagara gitu wachereba digestion system and all that mwana cyo nchonyizire ku munonga kuteka hesira kureba ngo nakibegesa datakatako akakokodaga nuko shikire kuba nori akatako nikayamba ki omagara gitu akubite tumanyirire amababa go kutugambira ngo tugine man minji kandi no gateka ni nkweto kusiyokoza kwagasiyokoza so wariye bushaka byonga mwana rero hanga ko yahangira umuntu akamutoma Eden taramutire mbekeri kana gawa khangira kuto mbekeri rero riye mugato riye mandazo riye chino akamutoma Eden haza yamha ensi nko kuyabirere konka ahabwe byabire hebinta kuza kuzamu twaruzinge kintu eco twazo mukuteka timu akore no manye kigambo cyo ruganda cyo kugira ngo ekigambo cyo ruganda emere enfumbe nikimanyise emere enfu wahura emere mwene wajiha kubambisine ebera mfu konka kugira ngo tuteka konka teke kintu kibariro kirekere mu magara ukirekere mu magara oreke kukiremera ho kateka kigisigarwe mu magara kigire life then kuchikuba kine life niwe nichukhachi life konka noza kushanga ngo noria first of all ibintu byone biwariya omwizoba hari mu kikuyamba magara gawe hari mu fruit hari mu vegetable ni yejo green nebindi byona and ekisi kitukuza ekinkuza kureta omuneke no gurira hecho no gukuhereza echo shiterwa no tungo mu mubiri gwawe umuneke gwo cishoni tuza gusharaje munonga tugupakinge obengo wari amahanda umwanya wo kuriya chapati ningeri ndazi ninge bindi byone biruho uriyo muneke gwawe muneke gwitu kabaragara bogoya gonje muhogo ekitekere ebyo kuriya bitu ebyo kumanya ekitakuri so konka orireho kandi vegetables kandi na fruits nazo ntuza kuba ntuzibatereka nsiza niza kwijja market niza kuzireba mweno uyefe it is your choice echo ine kugira kandi na chapateze z'umurukunda munonga ntuza kuziteka and cakes and mandazi konka tukuza kukozesa ejengano ntuza kuba ntukozesa pumpkin and twinene kitakuri tukuza gukora mwesano yengano ejo Mwana rengo wabye yuniriyo aro insonga aruho ubutubire nturya aruho ubumbe niza kusanga ngo nakeji eswiga kandi mwampereza nakeji yona nukoshye kwa nokiri ahabwenki iditeka nturyama babi ahabwenki tuhereze umukondo go ngo nakujyana tanugogura umumaramwa iwakababi nubokiye wakanaga ukariye chikondecho ukachiriya ukabeka ngashwangu cha utakisigas hani ukabeka ngashwangu cha kuzomunda it will do miracles numuza kuronda nkonke endwara ya shukari eburi muronde pressure eburi muronde zindwara zone z'abantu bine muronde mbondo z'abashije ezo zone zizakuburira cyumwe buri mushije nawe bona shana niwe kanyo watandikiriwe tinyini ibondo watandikiriwe njyanduza kuburira cyumwe ati nyenda hati tuze aha side y'abantu abakuzire ndebere hati wiza watuhereza umwanya nango tuherize nejo yombekere nice kikwenda kukurwa mu munda kandi icyakubaye kirumunkiza kuyamba abantu abo abakuzire ikiro kuza kuyamba aho nahantu ho kushikira tumitingere hemirundi ebiri abantu bona awusekashari hakani mangu tuza kutungana n'amajagandi nkakashari kwijaho ebikwetengesaho nibindi ntuza kuba tuyineho hot tub aho kwijoka zo hot tub steaming bath nkebyo ukatungera ka massage uri umuntu okuzire because nkaza massage ziri mu hotels konka haneza kubiri omuka
and eri abantu aba seniors abirrayo mu myaka yo n'abatakubasa kuza mu myanya ndijo ekyo nkiza kuba kiruho ntaza kuba hariho kurya gye ntaza kuba hariho okurara wanoenda kurara ntaza kuba hariho kushomesa uko muringo yona okushomesa abemitwe nk'ekintu kya stress okurenjiri okweshongora every entertainment like nturukwaringa like once a month to between ho gathering age and chatandikire already tutandikire mbwene omuntu ekinakwesire nkabuhumurro ninga kwindura humuka nora ko kuba kuzere ko retiring from service obo in a very limited place emyanya yokuzamu no we in a limited emyanya yokuzamu konkogo no mwanya na shema kiriyo na hand twenda ngukibeyo mu exchanging tubinire program mpango munonga abantu bitaba kuzere konka bari kuyambwa abato ubwa hatiya arabaruma abakuturebera kazo kiruhura barimo nibenda kuyibuza ahansonge ejo nibyetaga makasente kwiza ninga nebyabusa haba hatariho sente tariho cyo kubasa gukora konke cye sente okukira munonga nyoti cyo nkwebembeza esente niziza kwisha because aba bantu baseni yabona tine sente kandi sente niziza gukora niziza kwa service kandi service nungi twine abishitibitu abo tutrainingire nabojo nkiwe abakuza kubanu bakurebera umuka yawe okuvuga byona nkoko kumanya day to day life tubigondezemu konkani nyenda ngo tukwatanisize hamwe turebe ngu twa chaba authentic chaba je chaba quality chaba not disappointing nkebindi byona manya chayanga manya chaba chita no tuina bakugu abo miringo yona mbwene sente umuntu muzi kuza kwitsira ibyo kuri ibintu bibanu byenda sente nibanu byenda preparing ngo nibanu byenda waki konkati twenda bank omudakika kemwe ibiri sibura bara kutureba ko besaza twata kandi sibura kureba TV GNTV ya Bishop Silas mwe bari bunonga kureba TV kandi muntegereze ninza gumandi yo mugenyo w'amani nza gumanje mbatayire kandi ninza kweta nambwe no muiko munimbasa kweta wo kuronchinge cyungu cyite cya Rushasha kandi kuronchinge cyungu cya Ekyarire ntiza kuba kiri ebero 13 I think no rwakatano rukwija then mututegereze na kitaramu ntiza kuba kiri massive aba baristas ubinire ababare abaramusabaramusha abantu bandi Ninda Musa Simon the farmer atobwa hatodi or president wa Banyankore Kweterana Ninda Musa abaryomuka team the dream team abandi nabanyizere nabo